Mama Tamako yang hobi sekali bakar rota. So boleh berhenti jo, jangan sampai mau sampai kantor polisi. Dunia so canggih, zaman so digital. Kalau mau suka mau viral, bukan yang bakar lota. Lebih baik orang bafoto upload di medsos daripada urus orang. Lebih baik urus likes dan followers. Stop jo bakar lota. Stop jo bakar lota. Mari coba cerita deng torang di Polsek Tamako. Torang cari solusi sama-sama. Polsek Tamako selalu ada for ngoni semua. Kalau mau jadi artis bagaya Jody Real, jangan jadi sutradara cerita palsu yang fake. Torang semua ada dosa, jangan merasa paling suci. Lebih baik baku sayang supaya hidup lebih senang. Stop jo bakar lota. Stop jo bakar lota. Mari coba cerita deng torang di Polsek Tamako. Torang cari solusi sama-sama. Polsek Tamako selalu ada for ngoni semua. Stop jo bakar lota. Stop jo bakar lota. Mari coba cerita deng torang di Polsek Tamako. Torang cari solusi sama-sama. Polsek Tamako selalu ada for ngoni semua. Stop jo bakar lota. Stop jo bakar lota. Mari coba cerita deng torang di Polsek Tamako. Torang cari solusi sama